Pozdrav poštovani gledaoci, dobrodošli u naš novi video. Danas vam predstavljamo drvene modele montažnih kuća. Pre nego što počnemo sa recenzijom, ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal i uključite zvonce za notifikaciju kako bi dobili obavest o novim ponudama. Prije početka podsjetit ćemo se šta su to montažne kuće. To su kuće koje su značajno jeftinije od zidane gradnje s obzirom da su ove kuće proizvedene u krugu fabrike, a zatim transportovane i sastavljene što smanjuje troškove oko same izgradnje. Povećava efikasnost radnika i drastično smanjuje vrijeme procesa izgradnje. Ovakve kuće relativno brzo se grade jer su svi materijali tvornički obrađeni te se sve sklapa od prefabriciranih elemenata. Rade se od drveta smreke, bora ili jele jer takve vrste drveta u sebi imaju prirodne smole koje na prirodan način štite drvo od propadanja. Zidovi mogu biti debljine od 20 do 45 cm promjera što je više nego dovoljan zvučno-toplinski izolator. U današnje vrijeme ovakve kuće, zahvaljujući modernim alatima i znanju te vještim rukama majstora, mnogo su dugovječnije i pouzdanije nego nekada. Ove kuće je moguće nadograditi i poboljšati dodatnim elementima. Ovakav tip kuće je idealan za sve višečlane porodice koje su u potrazi za jednostavnom ali pritom kvalitetnom montažnom kućom. Cene ovakvih kuća na našem tržištu se kreću od neverovatnih 1000 eura pa nadalje u zavisnosti od kvadrature i svih dodatnih elemenata. Osim drvenih kuća od hrastovih greda ili crnogoričnih trupaca, na tržištu se mogu pronaći i drvene kuće od lameliranih greda. Trenutna ponuda na domaćem tržištu je jako nepovoljna pa smo iz tog razloga pokrenuli ovaj projekat. Ukoliko vam se sviđa ova recenzija, molimo da ostavite svoj komentar kao i da lajkujete video. Ne zaboravite pogledati i ostale recenzije montažnih kuća na našem kanalu.